KKSU hene kasngi kalalik ben keduk ya Deputy Commissioner Bandawa bade ben plate no ikit kot na lapangap kibla syakem hagi pulit jong ka Assam. Habakran berkelap patai kubor uba learning rat tariang ubade organizing secretary KKSU Jintia Hills bad Augustan timung presiden KSU lapangap unit ketu bagite kibla syakem kiketu usai kial sumer ubade general secretary ka lapangap unit bad wepat ude unong syong uram lengdo. Long ru baya kita kibla syakem lara no West Karbi Anglong district. Kita sini oleh nak kiu tahu dekat yang ini bocak kem klaim minum bidau klaim minum rim sekui dah kecing dah dan borang asam kem goi ikibru nepok state yang ini nepok katau nepok cenong penar tu rak bocak asam kita dah kui pada dah empor tu tahu kui mahami sarkar sama hamle dan bor oleh dah atau bahau yang ini ila emi kebor ye udah kamu lebih tiba iyo tawa dan wan daw leo ndrewa ini ki supaya sam don ni daw yo giwa layo sate surokwa kreka asam na thau bhau kiwa dot ki jaka putanang to yang i nong song lapangam nagaliang yong marsen tipia gani ga jingja nin dan tada ya pakhat wa giwa ha da kinong yalam go hakmat dan tada lai chang go bisi dari jingi siang wabisi mangga kawa siang subab dewa bisi da pun da don nemit na do bisi na do SP la da pun bisi stage po West Karbi Anglong wa ong di kena mentu na pelaj yo te nagaliang yong i kamga sei i siang biao i tenyi le wa la da jawa sarkar yang im sim khia go u pelaj yo te đào kem chung chung cả sam ya i u lai lùm lai wa nei bahak ka thau yang i lai wan ni le hap du i lai man por te du lai wan ha da kem gi ka tu to pun siram sin ga inong song snong te bo i wi ga kubor kam go message to clear chagi khamtam chagi he yang ga district yang i wa la da ja wa mi o pelai i ne ga yang ga sen i nau le i wan kam wa ka sarkar hap ko ba play ni bha wa i nyeyu pan yeni nyeyu cha yeni jingle embor yang ga sarkar Assam